vrou se handsak dien baie doele. Dit hou jou noodsaaklikste items en kan werk as mini-klerekas, persoonlike organiseerder en selfs as noodhulpkussie. Maar hoe prakties is dit wanneer jy dit op 'n tafel moet uitkeer om iets te vind? Ek gesels nou met Madeleine Rousseau, bekend as die wardrobe coach, vir 'n paar praktiese wenke. Baie welkom hier by ons. Ek wil amper sê welkom terug, né? Ja, dankie. Goed, en dit voel vir my so vreemd om hierdie vraag vir jou te vra, maar ek wil tog hê jy moet dalk net vir ons dit mooi antwoord. Waarom is dit belangrik om 'n mens se handsak georganiseer te hou? Die kort antwoord is 'n goed georganiseerde handsak ondersteun jou dag. Dit gaan nie net oor netjies nie, maar dit gaan oor funksie en die feit dat alles wat jy nodig het georganiseerd en by jou is. En weer eens, dit is soos 'n klerekas, dieselfde sielkundige beginsels geld daar, hê minder, organiseer dit beter, alles voel en werk net beter. Waar sou jy sê gaan ons verkeerd? Ek dink daar's 3 areas waar mense verkeerd gaan. Nommer 1, hulle koop voor hulle dink. So hulle koop 'n handsak en dis dalk 'n pragtige ding om na te kyk, maar jou lewe, dit wat jy nodig het, pas nie daarin nie. Ek self was 'n slagoffer van dit onlangs waar ek 'n pragtige ronde leersakkie gekoop het en die oomblik as jy goed binne insit, is hy top heavy en hy val die hele tyd om en alles val op die grond. Ja. Die tweede plek waar mense verkeerd gaan is hulle het nie 'n stelsel hier binne nie. Ja. Alles word net ingegooi en dis te mekaar, so daar's nie struktuur nie, dit maak dit baie moeilik. En die derde ding is mense koop sakke en hulle dink die een sak moet al die funksies in hulle lewe daaraan voldoen. Waar jy het verskillende sakke, jy het byvoorbeeld 'n pap lossak wat meer informeel is, soos hierdie ene. Ja. En dan het jy byvoorbeeld 'n meer formele sak wat meer struktuur het, daar's meer styllyne, hy het baie keer metaalafwerking, so een sak het nie net 'n funksie in jou lewe vir alle kategorieë nie, jy moet verskillende sakke hê vir hierdie tipe goed. Goed, so nou wil ek ook vir jou vra, hoe kan 'n mens dan die spasie in 'n mens se handsak optimaal benut? Selfde as wat wanneer ek pak vir my kliënte, jy het 'n mini-sisteem of 'n mini-stelsel binne in jou handsak. En ek hou daarvan om vir my kliënte te leer, dis 'n 3 sakkie stelsel. So jy het 3 sakkies binne in jou handsak. Belê gerus in sulke grimeersakkies. Jy kry dit by verskeie winkels in Suid-Afrika en enigiets kan werk. Die eerste een is jou noodhulpsakkie. Dis soos jou nailfile, jou vroue goedjies, pynpille, pleisters, tissues wat daarin kom. Die tweede ene is jou grimeersakkie. Ons almal het ietsie vir jou lippe, 'n ekstra parfuum wat jy daarin sit, en die derde sakkie is vir jou tech items, soos jou selfoonlaaier, as jy 'n adapter het, 'n pen, 'n notaboekie. So met daai 3 sakkies, obviously het jy nou jou beursie, jou foon, maar deesdae met die slimfone waar op die kaarte op die foon is, het jy dit eintlik ook nie nodig om eers 'n beursie te hê nie. Baie waar. Ja, so jy het 'n 3 sakkie stelsel hier binne en dit werk heel goed. Ja, en ek sien hierdie is ook oulik wat so aan die kant basies aangeklip kan word. Ja, so min mense werk nog deesdae met kontant, maar as jy iemand is wat dit het nog 'n ekstra klein kontant sakkie in vir jou note en vir jou munte. Goed, nou wil ek ook ek meen jy het nou vir ons 'n hele paar voorbeelde hier, maar wil jy dalk vir ons iets prakties demonstreer of dink jy dit is maar net belangrik om in ag te neem wat presies jy nodig het? Ek gaan sommer my eie handsak gebruik, want daar kan ek vir julle mooi wys die 3 sakkie stelsel. Ja. Ek sal net my foon nie uithaal. Die een met die grimering Ja. en die teksakkie en die noodhulpsakkie. En nou, as ek van enige handsak deur die dag wil skuif, haal ek net hierdie 3 uit en skuif oor. So dit maak dit eintlik baie meer sinvol, want dan sal jy meer van jou handsakke gebruik ook. Baie van my kliënte sê vir my, ek is te lui om alles uit te pak, maar dit is nogal 'n mission as jy 10,000 goed hier binne het. Maar as alles so mooi saam is, dan werk dit heel goed. Jy verwys na 10,000 goed. Wat is volgens jou die noodsaaklikste wat in 'n handsak moet wees? Kyk, ons het nou baie ons vrouens het maar baie goeder, so wat Ja. ek dink as jy daai 3 kategorieë van die sakkies het, soos Ja. jou noodhulpgoeders, jou emergency goed, jou grimering, jou goed wat jy nodig het, soos jou selfoon en sy laaier, dan is jy goed georganiseerd en reg vir jou dag. Ek dink ook dit is belangrik om te weet dat jy sekere sakke moet hê. Ja. En
elke vrou moet 5 verskillende sakke hê deurlopend in 'n seisoen. So ek sê dit is die algemene elke dag werksak. As jy 'n laptop of 'n iPad moet saamdra, kan dit 'n bietjie groter sak wees. Ja. Dan 'n crossbody sak vir daai dae wat jy beide hande nodig het. 'n Klein formele aandsakkie. Ja. Is reg, ek hou gewoonlik van 'n blink een. Ja, die tyd het ons nou ongelukkig ingehaal. So ek wil net 100%. vinnig uitkom by waar kan ons meer inligting in die hande kry as iemand jou hulp benodig? Julle kan my kontak deur my webwerf www.curatedstyle.co.za, op Instagram curated_style_sa of hulle kan my WhatsApp enige tyd. Madeline, baie dankie. Nou ja, daar het jy dit. Hou maar daai handsak georganiseer en so gepraat van 'n georganiseerde handsak. Ek dink dit is belangrik om dalk 'n boek ook byderhand te hê. Oor na jou, Roseanne. Thank you so much, Elsa. Cindy Norcott is an entrepreneur, motivational speaker, and founder of the Robin Hood Foundation. She spent over 30 years building businesses, inspiring thousands through her talks, and running more than 120 charitable projects each year in KwaZulu-Natal. She joins me now to talk about her new book, Weight of Hope, a practical guide full of advice for anyone wanting to make a real difference through charity and philanthropy. Cindy, welcome to Goeiemorgen, good morning. It's lovely to have you. Good morning. It's wonderful to be here. What inspired you to write Weight of Hope? This year, 2025, has been the 20th anniversary of my charity, which is called the Robin Hood Foundation. And at the beginning of the year, I decided it's a milestone moment. I'm actually handing over the reins to a new board. And I decided that wouldn't it be wonderful to mark this occasion by writing a book about the lessons I've learned. Over the years, I've had a lot of other nonprofit leaders and founders ask me for guidance, asking me, you know, what has made your charity so successful, so impactful and sustainable? And I thought, wouldn't it be a wonderful passing gift, passing on the legacy to other people so that when they read this book, they can learn all the mistakes I've made, all the lessons I've learned. I also interviewed 20 other nonprofit founders and employees. So I've packaged this in a little book, which I'm so excited to pass on. What are some of the biggest lessons that you've learned, Cindy? Gosh, I've learned so many. But I think the one thing I've learned about a nonprofit, it's really, really tough work emotionally. It's very, very tough work. You take on a lot of societal problems, and you really often are looked at by the community for every single answer. But I think the one thing I've learned about running a nonprofit is that the business model is essentially not sustainable. Because if you think about it, a nonprofit, if they are successful, they run lots and lots of projects that are impactful, meaningful, sustainable, and significant. The problem is that when you do that, you need to spend a lot of money. But when you're spending a lot of money, you need to raise a lot of money. So it's kind of like this crazy cycle of making projects happen, spending the money, and then looking for the money. And the one thing I've realized is that the public get bored. So, you can't keep doing a gala ball. You can't keep doing raffles and auctions. So you've constantly got to come up with new, innovative, and exciting ways to attract people to support you when there are many, many other amazing nonprofits that also are doing the same thing. Cindy, I love that you bring that up about constantly needing to innovate and think of new things. And that is one of the reasons why founders can often face burnout, which in your book you say is a big problem in the philanthropy field. Absolutely. I've seen this with many, many people where they reach a point where they have compassion fatigue. And I've seen it in my own charity. We are not a disaster relief charity, but in KZN, we have had quite a few disasters where you have to step up. And in those moments, you cannot stem the tide of people asking for help, whether it's food, clothing, mattresses. And I think when you go into this work, if you are the type of person who wants to chair a foundation or work in one, passion is the main ingredient, and that heart for service.
I think the problem comes in when it's just completely, it's just like an avalanche of requests. And I think sometimes there's this emotional strain when you've got limited resources and you feel like you're playing God sometimes, where you're going, who gets, who doesn't? And that's quite a horrible space to be in. So what I've realized is that the very passion that draws you into this work without the boundaries tends to create burnout. Cindy, what are you hoping in closing that readers will take away when they read Weight of Hope? For me, what I'm hoping is that I've included chapters on fundraising, on how to handle volunteers, on every single lesson that I've learned, every mistake I've made, and the other nonprofits have made. So for me, this little book is a roadmap and a guidebook in an industry that's very unregulated, where a lot of people go in with so much passion, but with not much experience. So my goal is that when people read it, they will feel equipped. They will feel like they've got a mentor in a book that can, they can turn to chapter, how to handle this problem, how to handle volunteers. And for me, it's not just for the people already in the space, but what I'm hoping, in a country like South Africa, there's so much need. So I'm hoping that anyone who has that yearning to make a difference will read this book and feel like it's a call to action to make a difference. Thank you so much, Cindy Norcott, author of Weight of Hope. Stay tuned. We'll be back right after this.